Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. Arngot kibreu kilaman saw hadian bakawai ke jeep ke badan U number ML10A Rio North Sanpra. Kalayatin ko bat kawai ke pick up truck ke badan U number ML04A nyow saw nyow. Kabalaja haka kat arterik mentau benai no pra arja kat pra. Kumbah ke puar kandai beji men hajan ke PHC Maulai Moro. Kini ki arngot ki baman saw kini ki nongnya jong kini ki kali. Ya kini ki baman saw lapan ket no Syapo Civil Hospital Shillong da ke kali ambulance 108. Hadian kini ke jingja ki pulet jong ke Maulai Police Station kilawan poi biang por syakani ke jaka. Ki bala pelong ru ya ke jing toket kanang banlap ya ke dautan rai jong kini ke jingja mano babakla. Udah. Ini. Line 290, 190. Kita nak 9 kali benar dapat menasih jawab.